أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها المستمعون الكرام، أسلمكم بتحية من عند الله وهي تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada shukuru Rabbana subhanahu wa ta'ala kalasi muomba Rabbana kenenzi rehema maamani na nabitena Muhammad sallallahu alaihi wasallama maislamia kulu afu dunia in nogomba Rabbana subhanahu wa ta'ala kedenenzi nomo rehema maamani mena kulu manastena kulu afu batna betena maislamia afu boyi kama nogomba Rabbana subhanahu wa ta'ala kedenenzi rehema maamani na nasde kulu fiyom tanara. Alhamdulillah nogushukuru Rabbana subhanahu wa ta'ala na reyo mjumaa jeto kumaru fushar tena taaruba fu kalenda tena tedinta Islam tariki 16 usafat nade ya tariki 3 sharta 11. Alhamdulillah nogushukuru Rabbana abwenena afya bseme fakena shukuru Rabbana subhanahu wa ta'ala. Na arif talim tena fugisheri noguragara hadith ta nabi sallallahu alaihi wasallama makalagu te binadum janamna abrabana kala gufogo binadumia to, lakini kabla kinabidu maayatu Qur'anul Karim fi surati al-Wattin wa Zaitun. Rabbana subhanahu wa ta'ala kelem nena laqad halaknal insan fi ahsani taqwim. Rabbana kala binadum fulon abseme afutu kila soko yoyote lon tena te binadumia futu ta malaika kulu ina binadumia ina asasi zaidi futu la di malaika misan mafi aya fi Qur'an wala hadith ta nabi sallallahu alaihi wasallam abteba agde ragara tele gofogo aya au hadithi yoyote abikele mneki Rabbana kalagu malaika fulona abseme, lakini lonte na binadumia ya Rabbana kalagu futu lonte kila soko kulu afifu dunia in yitaini ina binadumia fuskulin kula Rabbana kalagu ina yakani mwisho fuskulina Rabbana kalagu meida to binafsi soko taulan o kalagu janna wade ya taulana Rabbana kalagu meida to tetinin o kalagu binadum babatena Adam menna kul tatalata o kalagu nena kitab to Qur'anul Karim taaruba Rabbana subhanahu wa ta'ala kalagu arushito skulinde kulu Rabbana kalagu meida to dukura fadul nade shedera bagara galamoyo gala dunia de o kan besigi kelem kun fayakun dudu kula ptom gain Rabbana kan besigi kelem kun fayakun dukur gukun teri gukun bagara gukun lageri gukun shederi skulinde kul jeto kumaruf. Lakini ina binadumia ina yakana nasto mwisho fukalagina ya Rabbana kemo lakad halaknal insan fi ahsani taqwim. Ana kalagu binadum fulon abseme ifu aya tano kelem nena wasawwarakum fi ahsani suwarakum o kalagina fulon abseme zaidi futu lon tekila sokol ain lon takijigiben ya lon takide Rabbana juketa somo ibada kan toku sujudu falta toku sujudu na Rabbana subhanahu wa ta'ala toku sujudu na sokol taan ma illa Rabbana subhanahu wa ta'ala bara fimtanara. Alhamdulillah aya milanta kalagu ja Rabbana kalagina ina aja ina hadith abgams kubadu ma 40 tena Rabbana kalagina fu yoma 40 baba tena Adam gidam kalagu fu yoma 40 taulan o kantin 40 tetinin Rabbana gurugi kalagu gigeruo la doja kun baba tena Adam ya ina 40 taulan nogu kun moyo fu maweleta mama tena 40 tetinin Rabbana gigeru nogu kun dom 40 tatalata Rabbana gabi dule bisina malam o gigeru dom na de gukun lam yitain maria kan amil kalasi tano gayan ma haidho gayan ma bes Rabbana gabi du kalagu binadum ya ina abgonus de meto kumgusuli ma 40 ya Rabb. Rasul sallallahu alaihi wasallama kelim nena fi hadith to hadith ta sahaba ibn Mas'ud o kelim nena inna ahadakum fa hakika waifu stitukum abgasma aw abgainina yajma wa khulqahu. Rabbana gilim makalagu te binadum de fi batni ummihi fi jobatna tamamato fi mawlina 40 yawman yawm 40 thumma yakunu alaka baada yawm 40 de jana kelem nekum gidamta gabi du moyo dukur kan kalasi moyo dukur Rabbana gigeru moyo de gukun dom baada dom de dukuro gabi du ogu kutu lam
مثل ذلك يافجد ثم يكون مضغة كان كلاس تكون لام وكسونا لإضام لحمة كان تقرأ في سورة المؤمن ربنا جيرو لام دمنا دي كلاس تكون لام دكر لام دوجا لبس فوقو لادم مثل ذلك ثم ينفخ فيه روحه كان كلاس جيب روحه من سماء roho de gijibu mamata karufu ma fajola barufu duku roho de afkufu jo mamataki tofu jo mawele kalas tokuno binadum yeta gai nyereku kalas gabi dalabu fujo batna le saur kalaso hai kan kalaso galabu fujo batna wayubu athu ilayhi malak duku rabana giliju ne binadum wede malaika gija malaika de gija sokol taulan gabi daktifu riziki te binadum ربنا قام رش ملائكة دي ويأمره بأربع كلمات ربنا قام رش ملائكة دي كتف كلمة أربع سوكل تاولان رزقه كتف رزق تاكي كان كلامه يبتبع سربو أكل يبتبع كله كلا سوكل تاكي بكتفو وأجله كان كلاس كتف رزق تاكي كتف أجل تاكي توبو موتو وين توبو موتو ميتين سنيا بكاتولتا توبو موتو سنة كم وعمله دكر كتف عمل تاكي tobu kuna jola bseme wala jola batal washakiyu kan tobu kuna jola bseme au saidu na wajola batal kulu kikatifu katifu kalasi kutuwara gadefu ragab tutaki toguro talafu mawelena logorizi kitaki kalasi kila soko la bgamsu kufogeta rabana so budget taki kalasi rizika aptaki yebi jana hiki apkantaki ma wallahi lazim ite biligoma ya wasia taine etokum mata kumligobi na dumia jarabana kem nena kiswa ta babata jidita rasul sallallahu alaihi wasallama Abdul Muttalib rasul gaite terasto kem kulla ilaha illa Allah ya ammi wonus kalam wede babada aba ladi mwisho to malaika al-maut jasuroto lakini kabla aya delisa nenzil ma rasul kan gukore moyo ena waju babato kuni islam lakini waabur kelim no kalam la ilaha illa Allah waaba baada de rabbana subhanahu wa ta'ala nenzil no malaika Jibril alayhi salatu wassalam ya malaika Jibril ja zimia babade siya suroto sulfu janna werino janna sulufu nar werino nar yake mno kanto burudu din to muzukuta kita nabi sallallahu alaihi wasallam ite bagaifu janna kantaba ite bagaifu nar ya waba arjaroto bakana arjaroto kalasi yo gumfo gai okay mna nasab kan gai nasabu jahal mokelem mafi din fu dunia in futu din ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini anakafu budofunana kifin fu din to muzukuta hii yaje de Jibril alayhi salatu wassalam rabbana amrisha malaika Israel amr guroho ta jidita rasul sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib suluroto ruamo rasul gukore seide misana jidide so no kalama milan ya mwisho to rabbana nenzil aya de innaka la tahdi man ahbabta taqdir kutu mafajul fusika badil walakin Allah yahdi man yasha rabbana yagu kutu binadu mabuwaju fusika abadil suljidide rodo funuo fudin tomo tokufarin lakini sokola rabbana so okutu fogo la anama je firauna janas hamana anas janas wadinde yetaino kanone sfasma tajidita rasul sallallahu alaihi wasallama inagi kelem magalla ana Allah alayhi bes nagi seb je fi le saw rabbana balano le duku rasul sallallahu alaihi wasallama sul bujato o masa gildu tajidide kul bakano masa kalasi ya rabbana subhanahu wa ta'ala ya sul jidide rodo funuo one situ tete kurato ya rasul ya rabbana kemna rasul sallallahu alaihi wasallam kan kante masa badna kurato kana mbida kulwa na arma lakini asijete situ badna kurato de ana gurowe no ishma yawm al-qiyama kidoga ifukuriste bei kurista zabu dukur nar guro tala tete kurato lakini nare kantala guro toko ustumuku to tayuto kulbu toko ya rasul kore kawar ya romasa rabbana kelema seb ya sidewede matain binadum tesitimo gal kafir au ma binadum agde kun islam lakini o mutu logo kafir o binadu magden kun islam o mutu logo islam o binadu magden kun kafir o mutu wa murgo shahada o dakulu din tenna te islam ya wasiyata ina etokum kenam su kukalamode go la 40 kila man binadum fi bijarasul fogo ufaka man kenaguso la 40 tenna insha Allah taala barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.